Postoji svijet u kojem biti baš zabavno je, gdje lijepe stvari sve događaju se i sve se mijenja vrlo brzo kao u Luna parku. Jer po Pixi ostvari tvoj će san. S njima svaki tvoj dan je predivan, predivan. Naći ćeš lako put, u tvome srcu već postoji ključ. Moći ćeš letiti, samo poželi tamo si ti. Jer po Pixi ostvari tvoj će san. S njima svaki Sladoled drvo. Fixit, potrubi da pozoveš loket. Ovo je posao za moju novu trubicu. Poslušaj, super je. Zbogom Bibi trubi. Budućnost trube je tu. Wow, hvala Fixit, kada si tu definitivno nije dosadno. Gdje je loket? Ne želim zakasniti u podnevni shopping. Idem ja. Hvala na pauzi, gospodin Rolo. Zapamti loket, 10 minuta. Počinjemo. Sad! Ako zakasniš sekundu, odbijam ti od plaće. Nisi plaćena da odmaraš. Fixit, nagazi, čusi. Imamo 9 minuta i 30 sekundi za sladoledu, molimo. Super, zar ne? Moj posljednji izum. Zove se ultra brzi demon. Rače bi nešto da nas ohladi, danas je tako vruće. Trebaš hlađenje. Ne, u redu je, zaboravi zašto nikada ne mogu šutiti. Moj novi piksohladni sustav. Fixit, ti si zbilja odličan izumitelj. Gledajte ono najbolje. Turbopumpni noseći naslonjač. Wow, to ja zovem prvi razred. Čini se da je veliki red za taj sladoled. Evo, izvolite. Odmah se vraćam. Izvolite. Konačno, nakon 3 sata red je na meni. Je. 2 kutije mošusa. Može. 8 minuta 20,3 sekunde, nećemo uspjeti. Pazi ovo, kupit ću sam sladoled koji želim. Ja bi vas mogla. Moj red! Polako, smirite se jedan u jedan. Bok ljudi, vidite kako je ludo, tako je cijelo jutro. Sestra miješa 7. tonu sladoleda. Jedna ledena peppermint voda, zdjela ananas mascarponea. I onda dodajemo vanilije, musu čokolade, plus jagode, šastišće, čeđedalicama, smeđi šećer, molim. Dosta mi je, ne mogu više izdržati. Karamel, imam još 7 minuta i 10 sekundi. Još malo pa nestalo sladoleda. Karamel, trebamo 4 sladoleda, hitno je! Dosta! Sad je dosta! Otkad nema molimo, nema niti sladoleda. To je grozno, što ćemo sad? Dame i gospodo, ja sam poznati Kon Gnom, prodajem sladoled za prave znance. Najbolji sladoled, konkurentne cijene. Probajte naše ljetne okuse, neće trajati dugo. Uživajte! Ovo je užas. Jako pjesnivo. To nije
lijepo. Što želite? Nema povrata novca, nema! Ne dam ništa! Moramo nešto učiniti, inače opet neće biti dovoljno za sve. Treba nam prava Pixi ideja. Počinješ me plašiti, Sekice. Znam. Evo čarolije koju sam tražila. Drvo koji proizvodi sladoled. Korneti, kutije, kolači, sve ćeš tu pronaći. Dok kažeš čiribu, sladoled drvo je tu. Dok kažeš čiribu, kakva je to čarolija? Ma što ti znaš o čarolijama? Mislim da samo gubiš vrijeme. To ćemo vidjeti. Tako mi slatkiša. Odi sa mnom. Gle, moraš naučiti cijeniti moj dar. Ne mogu podnijeti kad je u pravu. Jedva čekam, čata. Vidimo se, molimo. Povedi ostale, danas ćemo slaviti. Vidiš kako je lakše kad nam pomaže sladoled drvo. Da li neće trajati dugo, prije ili kasnije čarolija će nestati. Ti trebaš malo optimizma. Ljudima vlada sreća. Jel ti vidiš što se događa? Cijeli grad je područje katastrofe. Došli ste radi uplate? Hopa, cupa! Kako je lijep i velik! Hvala. Hej! Pixi grad je u kaosu zbog tog sladoleda drva. To je bilo nasilno! Rekao sam ti, nisi ga trebala posadit. To ćemo vidjeti. Kako ti je to moglo pasti na pamet? Ljudi, nemojte me tako gledat. Samo sam htjela usrećiti ljude, to je to. Pixigrad je prekriven sladoledom. Šta ćeš sada? Hej, ovo bi bila dobra priča. Pixigrad, grad bez nade. Hunju, hunju. Situacija u Pixigradu je alarmantna. Savjetujemo da napustite kuće i dućane. Grad bi mogao biti potpuno prekriven sladoledom. Predviđamo prometne probleme, zato vozite oprezno i riješite svoje pojaseve.
Stvar izviče kontroli! Gori od invazije vazemaljaca! U Pixigradu je službeno proglašeno stanje uzbune! Okej, pobrinut ću se! Pop Pixie supermoć! A sad ovako! Moj nokat, toliko moje manikuri! Ne, Čeri, nemoj plakat. Znaš što se dogodi kad plačeš? Ajme, šta je to? Šta se događa? Idemo! Požuri! Neće uspjeti! Sladoled jednostavno ne želi stati! Kao i obično, moja intervencija je potrebna i što bi oni bez mene? Pop Pixie vremena! Gotovo, sam malo prije vremene zime. Uspavala sam svo drveća i što bi vi bez mene? Da spomenemo štetu zbog njenog vremenskog raspoloženja? Ali tako je hladno, smrzavam se. Fixit, a što je s jednom od tvih izuma? Imam točno što nam treba. Pa ako već mora biti zima, ugrimo se vrućom čokoladom. Odlično, Fixit! Dobra ideja! O, ne! Wow! Ne! Čeri, nemoj! Ne plači! Postoji svijet